Jame Snježanice su veći vodeni rezervari duboki do 15 metara i zato se iznošenje snijega iz jama smatralo najtežim i najrizičnijim poslom. I branje snijega je bilo naporno, pa nošenje do glada mnoge su bile udaljene do 5 kilometara. Snježanice su danas zaboravljene, a mi smo na Katunu Osoja, kod domaćina Noša Kočevića i njegovog sina, naišli na jednu koja je još u funkciji.